Evo nas ljudi, nakon skoro tjedan dana. Bio malo na izletu u Češkoj. Malo kupio novu kameru i da. Spremni za nove džireve. Može naš long. Šta je ja zaboravio izbici? Jebote sram. Malo sam popravio kut snimanja, nije baš bio ono, nešto. Wow. Ok, mali break test. Evo ih stepenice. Send. Bome sam prepun po zadnju gumu i to ono malo jače. Čuo. I tako dalje. Koliko mora ismi pa zadnju gumu, to nisi ismi. Koja fora! To je bilo to od probne vožnje. Aj boa.